Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari 11 MPLB 2 akan membacakan surat Al-Kahfi. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Syifauli Anggita. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrani Putri. Perkenalkan, nama saya Fadia Fatimah. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Kurnia. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaza qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laza'iluna ma 'alayha sa'idan zurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'adaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhawwilakum min amrikum mirfaqa wa tara syamsa idza tala'at tajawahum an kahfihim datal yamini wa iza gorobat takriduhum datal shimali wa hum fi fajwatim minha zalika min ayatillah mayyahdillahu fahuwal muhtadi mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida wa tahsabuhum aiqadaw wa hum rukud wa nuqallibuhum datal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitu dira'aihi bil wasid waliyatola ta'alaihim wala laita minhum
firara wala muli tamin huruba wa kadzalika ba'syannahum liba'syalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauma au ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikum hazihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizkim minhu walyatalat walayusirana bikum ahada innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'izukum fi millatihim walan tuflihu iza abada. Wa kadzalika ansarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida sayaquluna thalathatur rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum qalbuhum qul rabbi a'lamu bi'addatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada wala taqulan li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah wa zkur rabbaka iza nasita wa qul asa ayyadiyani rabbi li aqraba min haza rasyada wa labithu fi kahfihim mi'atin sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absiruhum wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wala tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wa taba'a hawahu wa qana amruhu furutan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastagishu yughasu bimai
كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسور من ذهب ويلبسون شوابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الشواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل رجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهم بنخل وجعلنا ينهما زرعا كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهم نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Al-malu wal banuna zinnatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nugodir minkum ahada wa uridu ala rabbika soffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulluna ya wailatana ma lihazal kitab la yugodiru sogiratan wala kabiratan illa ahsoha
wa wajadu ma amilu hadiro wala tadlimu rabbaka ahada wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni papasako an amri rabbih apatattahidunahu wa zurriyatahu awliya imin zuni wa hum lakum adu bi'sal lizolimina badala ma ashhadtum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusihim wa ma kuntum muttahizal muzilina azuda wa yauma yaquluna zu syurakai allazina naza'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubiqa warol mujrimunan naro fadonnu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa ayyuminu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa wa man azlamu mimma zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda wa la yahtadu iza abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjalahumul azab bal lahum maw'idul lajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa iz qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablaghu majma'al bahraini aw amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri syaraba falamma zawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina mi safarina hadza nashaban qala ara'aita idza awayna ila sahrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu ila syaitanu an azkurah wa tahadas sabilahu fil bahri ajaban qala zalika ma kunna nabgi fartada ala asyarihim ma
قصاصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهش لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتعذب أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta iza balago maghribasy syamsi wajadaha tagrubu fi ainin hami'ati wa wajada indaha qauma qulna yadal Qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattahidu fihim husna qala amma man dolama fasawfanu azzibu fasawfanu azzibu summa yuradu illa rabbihi fayu'azzibuhu azaban nukra wa amma man amana amila solihan falahu jazaa'al husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atba'a sababa hatta iza balago matli asyamsi wajadaha tatlu ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra
wa qad ahotna bima lazaini hubra summa atba'a sababa hatta iza balago baina syadaini wajada min dunihim maqauma la takazuna tafqahuna qawla qalu yazal qurnaini inna ya'zuza wa ma'zuza mufsiduna fil ardi fahal naj'alaka khaizan ala ayyaj'al bainana wa bainahum syadda qala makani fihi rabbi khairun fa'inuni bikuwatin azlal bainakum wa bainahum radma atuni zubarral hadid wa hatta iza syawa baina sodafaini kollan fuhu hatta iza ja'alahun naro qala atuni ufrig alaihi kitro famas ta'u ayyad haruhu wa mastata'u lahu nakba Qala haza rahmatum mir rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma izi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma izil lil kafirina arada allazina kanat ayunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal lazina kafaru ayyatakhizu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala allazina dhalla sa'yumuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala tuqimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.